Kita lagi dengan saya Chandri dengan MG Dalena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saya Chandri di Hunting Kuliner Tersembunyi. Hari ini kita di Palembang, asik. Palembang lagi. Tapi jangan bosan-bosan ya. Jadi saya ingin sapa kalian dulu, apa kabar kalian di sana ya, dulu Chandri yang senantiasa mendukung channel ini sampai sekarang ini ya. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian ya melihat suasana Musi, Jembatan Musi 6 Palembang. Bagaimana? Nah, jadi di belakang saya ini adalah Jembatan Musi 6-nya ya, Palembang. Nah, kita akan telusuri, kita jalan. Gimana sih suasananya dari sore-sore kayak gini ini? Di depannya banyak loh. Di depan ini banyak banget yang menjual makanan-makanan street food ya. Nah, kita akan lihat ya yang di belakang kita. Dari mana ke mana dan bagaimana suasana malamnya. Nah, ini kita sampai malam ya, sampai malam kita pengen lihat suasana malamnya gimana. Oke loh, ikuti saya terus ya. Kita sudah di Jembatan Musi 6-nya ya. Kita langsung berjalan-jalan. Apa aja kelebihan dari musim 6 ini ya. Kita langsung, tetapi ikuti saya terus ya. Langsung. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you. Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. And nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But the noise slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. Oh, more give me a hug, more want to talk. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a with you twilight, my only, my bestie. You fall into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want tonight. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But the noise slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight.
sampai sini dulu ya video saya kali ini. Kalian sudah lihat ya beberapa dari suasana tadi ya, dari sore sampai ke malam, dan banyak sekali di sini juga ramai juga ya, banyak orang-orang yang mau foto-foto dengan keluarga, pacar, tapi nggak tahu ya dengan selingkuhannya enggak ya. Tapi yang pastinya di sini sangat ramai, dan kemungkinan sih ini buka lampu yang bagusnya ya, itu kita jam 8-an, karena ini baru kita jam 7, setengah 7-an lah. Jadi karena saya sudah lapar, jadi ya sudah sampai sini aja dulu vlog kita hari ini yang malam ini, karena saya mau makan, karena sudah lapar, perut udah keroncongan, beri jijian ininya. Jadi sampai sini lah, jangan lupa ya subscribe ya channel ini, subscribe, like, komen, dan share video ini biar banyak orang tahu bahwa di Palembang ini banyak wisata-wisata lagi booming banget, amazing banget ya, memas banget ya. Udah sampai sini aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.